kwaba ingcwele benkosi abashumayeli umkhokheli inhlalisuthi omama amakhosazana intombi zentetelelo egameni elihle lonyazi lwezulu amen. Sisenkonzweni ke bangcwele yesikhumbuzo ngenxa yanje esikhathi ngoba inkonzo yesikhumbuzo engathi abantu bangangena ngobuningi babo ikho ke ngasahlabeleli ngiphakamisa nje mina ukubonga ngenkosi inyanga yezulu bangcwele okwathi umhlaba somnyama yawukhanyisa ngoba ngaba asinathixo ukuba yayingekho inkosi inyanga yezulu inkosi ibusise nikuzwile amen. Nkosi amngeli themba lami oguqile umshumayeli uMbatha eMpumalanga ePitretive asho njalo abelungu bathi ePitretive kodwa ke sekushintshile sekuthiwa kusemkhondo umkhondo ke igama lomfula esiwakhele intaba esiyakhele iSimakade singaphansi kwentaba zaseSimakade lapha sisesikhumbuzweni uNazaretha lapha ezweni lakithi umfundisi wokuqala ukuthi sibone umfundisi sibona umfundisi uHlophe waseSwazini ukuze sibone ukuthi umfundisi wakuleli bandla kuba kanjani makumfundisi sakhelene aqhelile kakhulu eSwazini sikhonzileke inkosi uthi ngonyaka la ngiqonde khona ngonyaka ka1988 siselinda mangikhumbula kwakuqala kwami ukuba semhlanganweni kaShembe uma sifika lapha semgqokile ngiNazaretha kodwa nje ngaqala ukuyofika emhlanganweni uma sifika lapha elinda sibizwe edokodweni lamfundisi uHlophe sizinsizwa nje angazazi bangani noma sasisithupha noma sasingakanani masifika lapha kuthiwa singene edokodweni siyangena edokodweni kunensizwa nje ilele la edokodweni ukhishwa ingubo indlalo kuthiwa siyititimise lensizwa siyibeke engutsheni siyititimise lensizwa siyibeke engutsheni le esindlele
ngibheke lensizwa esizoyititimisa siyithwala sesibekile ngubeni igoqene inkatha into ongayazi ukuthi lo muntu konje hlobo lomuntu lolu sibambe lensizwa yamachopho mane siyititimisa siyekosini inyanga yezulu maNazaretha yanikelwa angikwazi kwakunikela ngiyaqala ukufika la inkonzweni simile amalayini basihlelayo sima amalayini bathi thina siye phambili nalomuntu lo esimtitimisayo siye phambili sifike phambili sifole nathi la sifole khona phambi kwalensizwa enhle insizwa yasezulwini bathe ngiyayibheka ngibathe lo muntu omhle kangaka kodwa yini inhlobo yomuntu ifike kulensizwa esiyithwele ngengubo ifike ithi sukuma yedlule ufike engqondweni yami ithi ayike akakazi umuntu nje wasukuma lokhu esengikuzwa mina bengitulethwe nje njengomuntu ogulayo ukuthi kube ngconywana la kubuhlungu hayi ukusukuma kulo yedlule lensizwa ikhuphuka yesha yenyuka nolayini banikela abantu ibuya okwesibili ithi ngithe sukuma ngiyaphendula mina ngikhuluma ngedwa ngaphakathi ngithi nayi akusiyena okusukuma ihambe inikelisa yathi mayibuya okwesithathu yabuye isishintshile lensizwa ngiyibhekile ngiseduze yathi ngithe sukuma uzwa kanjani sukuma wasukuma umuntu ngaqita amehlo ngathi ngibona ngamehlo ngathi kuphi la ngithe maNazaretha angiqali kwaze mhlabani madibana nensumansumane inkinga ongakazi uyibona khona lento ikhulume nakuwo ngiyathemba ikhona ilo iyaxoxa la ngimede hayi usho ukuthi lo muntu uyakwazi ukuyigoqanisa lo muntu beyigoqanisile uzoziba sewenza ngathi usukukisiwe kanti ubeyigoqanisile ngikhuluma ngento nje angikhulumi namuntu ungifika ukuhlupheka ngisekhaya emzini kababa hayi ake uye umfundisi uhlophe uyabasiza abantu ngophe imthwalo nakuyangisho eSwazini mangifika eSwazini ngifika angikwazi nami umzokahlophe ngufuna ngithole mangifika eSwazini sifike lapha emzini kamfundisi kunabantu kuneyigulane nje abantu abahlala khona abathandazelwayo njalo sebahlala nje nami ngifika ngijoyina ngibe isigulane sakhona yinye into esenziwa yona lala nathi vuka nathi kuphela ngithi mina sawusinda pho singasanikwa nje nokuthi ngidibana nenye insizwa ithi le nsizwa ingikhonze nje ingikhonze isondele impela kimi eduze kwami kuze igulane zala ekhaya ithi le nsizwa iyangixoxela ithi mina bengingahambi mina ixoxela mina silapha emzini kamfundisi ithi mina bengingahambi iminyaka u8 ngahlala phansi ngalala ngingahambi okay ngisukume ngonyaka ophelile eLinda longishaya ungayikuvalo yilo muntu esasimtitimisa uwe osukume ngonyaka ophelile athi
Ngithi yithe sasikuditimisa sikubambe ngengubo. Ngiphenduleke endabeni yami yokuthi ubuyigoqanisile umuntu kaNkulunkulu. Manazaretha ushembe uNkulunkulu unyazi lwezulu. Sisesikhumbuzweni. Lenkosi ngishaya uvalo mangiyibona ngoba ushembe ngamthola kuyo. Ukubona ushembe ngambona ngaye. Ngiyibonga labenxele nkonzo yethu sonke esontweni. Amen. Angicele ukukhuluma uManazarethena ingcwele. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha uNyasi. Amen. Amen. Sisenkonzweni yokubonga amaNazaretha. Imisebenzi yonyasi. Imisebenzi njalo enyanga yezulu uNyasi kusabizwa ngenyanga yezulu. Bahle abantu abaye babe nenkonzo yokubonga. Namhla ke sisenkonzweni yokuzobonga imisebenzi emihle yenyanga yezulu ayibonga Nkosi. Jabula wena ongaboni umhlaba uNkulunkulu yenza kithi, uNkulunkulu yenza kimi imisebenzi emihle yenyanga yezulu. Libonge igama leNkosi. Uma ngabe kule nkonzo magcwele singayinaki, asoyinaka ngoba inkulu. Nkonzo yokubonga uNkulunkulu imisebenzi emihle asuke yenzile. Nanko wawenza kithi. Enyakeni ka-2016 noma u-17 lapho kwakuyiyo lenyanga uSeptember, nyanga yesikhumbuzo, inyanga yezulu. Sikhuluma ngomthetho ohlabisa umdala, eminye ihlabisa mina. Sikhuluma ngomngalo zinde asilingani nezamaphekula. Sikhuluma ngensizwe yayithi mangabe ikhuluma ithi lalela-ke uthi-ke uma ngabe efika laphana ekhaya kithi ngibona inkosi inyanga yezulu sasisebuhleni. Kodwa umoya wami usuyathathwa ngawubona ususekhaya emancweni akithi lapho sisuke khona esakhe khona njengamanje. Ngabona ehlezi nabantu bakithi kwangiba impunga zonke emphambi kwazo, kodwa ukuthi babekhulumani kangazi. Nami ngimile lapha, bathi mangabe bexoxa seyiphelile umhlangano ababe ubambile lase lishaya izulu. Lana leli zulu Manazaretha lathi lapho liqhamuka khona yasikhipha isandla. Jabula wena ongaboni umhlaba
kwase kuphuma itafula lapha esandleni sakhe waselibeka phambi kwakhe nyanga izulu kuyayineminwe emide ithi meyikhomba ngomunye omude wathi mangabe khipha itafula itafula lapha esandleni sakhe waselibeka ngase ngiba ngokuqala ozonikela khona ngathi mangabe ngizonikela khona wasikufika amadoda amathathu athi nathi yomfana siyamfuna sifuna ukusebenza ngaye ngabona inyanga ezulu iwakhomba lamadoda amathathu ngazi ukuthi lamadoda mhlawumbe asengizuzileni kodwa ngabona iwakhomba namina emthathu wathi hambani kangenifunda siwani lapho abe sehamba lamadoda manje ngihlala njalo ngibona lamadoda ukuthi lamadoda angizingela lamadoda alo anemvumelwano kaShembe lamadoda alo anemvumelwano yabazali bami yokuthi ngibe la phambi kwabo ngizokhonza ke bangcwele ngizokhonzela abazali bami kanibonge igama loNyazi lapha nakithi ezweni lakithi kaMaphumulo kukhona inkosikazi yakithi emndenini wangiba uMantuli ugane ubhuti abadala basemndenini lo makoti lona wabe ethole abantwana amantombazane odwa sezaba isithupha khuluma ngemisebenzi yankangalo zinde bangcwele amantombazane odwa wathi mangabe exoxa ethi lapha ekhaya khona inkinga umuzi uyafa ngoba umuzi mangabe engekho abafana lo muzi ithemba lokuthi uzobuya ube khona emva kwababa liba lincane ngoba sazi ukuthi imizi yakhiwa abafana bazobe besele lapha abazele phakathi kwekhaya intombi kushaya isikhathi zokuthi zihambe ziyogana yabe seyiba umkhuhlane lento lapha phakathi kwekhaya waphatheka kabi lapha emndenini ubhuti wathi ubhuti nginosize enhlizweni yami wabe sekhuluma nomuzi wamaNazaretha wakwaNdebele esakhelene nawo wathi nginosizi lapha ekhaya abantwana babafana nginabo lokho ngithola amantombazane odwa sezaba isithupha sikisi uma ebika lelo daba basebethi lamakhosikazi ayefaka ibhande elimnyama ingudlugudlu zalapha ekhaya zathi mangabe zimbikela zathi hayi uyeza uNkulunkulu laphana oNyazini yeza inyanga ezulu laphana emzini esingaphansi kwawo wasoNyazini ohambe olubika khona lolu daba yabe siyahamba lo makoti kaBhuti wahamba wathi mayesefikile phambi kwangalo zinde wafika laphana wathi Nkosi Shembe ngizwile kuthiwa uyabanikeza abantwana abantu abangabathola abantwana inenkinga laphana ekhaya anginabo abantwana babafana namantwana bamantombazane kuphela uthi ungalo zinde lalela ke uzomthola umntwana omfana obheka ke ebusuku kuzothi ebusuku kuzofika ukukhanya okukhulu kakhulu lokhu kukhanya kuzothi makufika ungathuki kuzobe sekuletheke umntwana wakho loyo nibala wabe semthola umntwana wakho omfana uyiphoyisa la ePitoli ibonge igama leNkosi ngidlula ngiyagcekene ekhaya kithi wethu uma ngilapha egcekeni kwethu kufika isikhathi lapho khona uNkulunkulu yena ungalo zinde uthi lalela ke lapha ngizokunikeza ingane yami ukuthi ayikugane lengane akusikhona ukuthi ngizokwandisa amakhosikazi nje akho kuphela kodwa ngizotshala kuNazaretha ngizawukhipha ingane ngizokunikeza yona ezogana lapha ekhaya lengane yami engikunikeza yona ingane yami ephuma kimi ngizotshala ukungcwele phakathi kwaleli ekhaya khona intombi engane lapha yafika ngenansuku ayibonga igama leNkosi wathi kule ntombi ngizokunikeza abantwana abane kuyo khona ke le ntombi engayinikezwe inyanga izulu
sizele insizwa zintathu amagunqele insizwa zintathu uyeza ke lo munye ke wesine angimazi ke ukuthi uzoba yini kodwa ngicelile lapha ekhaya ngathi ngicela umkhokheli ungicela ukuthi akishintshe lo mntwana ozayo ngoba yathi inyanga yezulu ngizokunikeza abantwana abane kule ngane yami engunikeza yona siyadlula umakoti lo makoti lona ma efika lapha uganile nje kahle uma eganile umkhwenyana wakhe useba nolaka vamisile amadoda ukuhlala egcekeni abe nolaka kumakoti ngazi ke ukuthi kufa komlokho hlala umuntu aphelelwe ismile sokuthi mayebona into yakhe angabe naso ismile ngazi ke ukuthi kusuke kwenze njani kodwa indaba lomakoti wabe umkhwenyana wakhe sephelelwa ismile sokuthi maye khona lapha ekhaya kube khona ukujabula ngabe khona ukujabula wase kungena usizi lokuthi maye qhamuka lapha kunyakaza wonke umuntu kuthiwe nanti ibhubesi ngabe amabhubesi bafowethu amzini yabo baba siyakhila uma ngabe amakoti ke esenalo inkinga lapha kumakoti wakula umyeni wakhe unolaka mangabe enolaka ingane kwafika lapho khona ingane zibaleka manje nazihamba ziyohlala konina lume khuluma ngongalo zinke uma ngabe seyihlala lapha komalume wakhe umakoti lapha ekhaya unkosikazi lapha ekhaya yamhlupha lento wasesegcine sehamba eya lapha kungalo zinde enyangeni yezulu wayobika lolu sizi nalo lapha ekhaya lokuthi wathi ugana indoda yena kodwa manje le ndoda isiphenduka ibhubesi phakathi kwalomuzi wasebika usizi Nkosi lapha ekhaya nenkinga umyeni wami ngemganile akulaka angilwazi lolulaka ukuthi olwani manje lezingane ekhaya sezizesabaleka indaba yami yokugcina sezizezabaleka lezi ngane zahamba zayohlala konalume sesisele nje naye sobabili kuphela uthi wabe seshaya kancane itafula nobe ngixoxa wabe seshaya kancane itafula wathi mntanami kambe ngamsuka uqoma lo muntu wamqoma kanjani wamgana kanjani lo myeni wakho omganile ethi lo makoti ngabe sengithi cha Nkosi lensizwa ngayiqoma nje ngamisa iduku kodwa lensizwa mina nganginenze shele eziningi ezweni lakithi zingishela lezi insizwa wathi mangabe lezi insizwa zingishela imvamsane intombi esuke isheba amabhuku iba no number 1 no number 2 eyimfizweni ngase ibanikeza wathi mangabe zimashela insizwa uxoxela inyanga yezulu uthi Nkosi ngabe sengithumela amaqhikiza ngathumela o-anti lapha ekhaya ngolimi lwalapha ekhaya kuthiwa o-anti kodwa ngolwangaphandle amaqhikiza uthi ngathumela amaqhikiza ngathi angihambisela ucu kuleya nsizwa unumber 1 lo waye unumber 2 ngabe sengihambisa ucu ngathumela amaqhikiza ahambisa ucu kuleya nsizwa yokuthi ngiyayiqoma ngiyavuma ukuthi manje nangizomakhela umuzi wakubo uthi nebala zaphuma intombi uxoxela inyanga yezulu zaphuma intombi zathi mangabe zifika lapha kubo kwalo wamuntu owayezoqoma khona zathi kulindele ukuthi kukikizwe zezo sekukhalisa ililo hawu isililo sana le muntu bezoqonwa namhlanje ezoqonwa izintombi ezoqonwa yimi sekuvele kwavuka umuntu lapha nesikhotheni wamvukela ngomkhonto omgwaza mbulala sasa ibuya intombi nalempahla naleli phansi nalolucu zabuye kwela nalekhaya ngoba singasena kulishiya lapha njengoba phela umnikazi woqobelethe ukuya kasekho usefile wabe sesibuya seziza sizomxoxela uthi zabe seyibuya sizomxoxela sithi cha lo muntu asashiyanga ucuku yena ngoba usefile uvukele umuntu omgwaza umkhonto ombulana manje ke ubani unumber 2 bale somnikeza lona lolucu la
wase sethi ke hambani kuye lona ukuthi ke ngase nginikeza lona ke manje engimganileyo uthi ke ungalozinde hamba mntana nami ngibuzela kuyena ukuthi ukuze aqome wena noma ukuze agane uwe wagana kanjani hamba umbuza uthi ke nkosikazi ngase ngihamba ngaya ekhaya kuyise wengane mangifika kuba wengane baba wengane Thunyiwe baba wengane luzula madoda yini Thunyiwe baba kuwe wehla uthini uthe ngizobuza ukuthi ukuze ngiqome mina ngangiqome kanjani wehla ngophendula leyo inkosi hawu inkosi iphi yonke inyanga yezulu wasewehla umsalofu kuwe hawu cha umthumile ukuthi angizobuza ukuthi ukuze mina ngigane kanjani wasesechaza lokho ukukhuluma bangcwele wathi hayi ntombi mawengane zami ngesikhathi njengoba besiweshela sibaningi ngabe senizwa ukuthi le yansizwe akazobanibani ungathi uyangi-overtake kuwe uyangihlula ngogazi kuwe uyakoqoma yena ngase ngaba nesu lokuthi ukuze wena ungayitholi le ntombi ngcono wena ungamqomi lo muntu ngcono ngimbulale ngase ngidonsa umkhonto ngahamba ngafika ngimlalela endleleni thema ngabe qhamuka lapha ngase ngimjuqa kayijosi wafa khona lapha wabe sebuyela lo magodo wabuyela enkosini wathi inkosi fika washo kanje mina wathi njengoba ubona ekhaya nona kanjena igazi lalo eyamuntu akhalayo lapha emhlabathini liyakhala igazi lakhe selize lafika lapha kimi akamcelela into ethelelo ukuthi angene ezulwini ngoba wambulala kungenasidingo laba bantu abathi namhlanje abafuna ukushiwa izintombi bayamshiya umuntu namhlanje bayibulala manje ke ngikhuluma ke ngalo msebenzi ke kaNkulunkulu inyanga yezulu bangcwele nami ngithi ngime lapho ngoba inkonzo yofakazi baningi amazwi ngeke inkosi enkulu yezempilo ngiyabingelela kwabangcwele ngonyaka zezulu bangcwele sisesikhumbuzweni sikaGalozende ayilingananga nezamaphekula zaye zaphelela imali esibheke zaye zaphelela ekujuleni kolwandle namba ngcwele ngiyaphuthuma ngithi ake ngikhulume nami indaba engayizwayo ngoGalozende kwelakithi eFriday inhlalisuthi ngeke ngisayichaza kakhulu isikhathi sincane baningi abangcwele ngokwandwani nesibongo okuzala kunomkhokheli wakwamthetho wakwandwani wayegane kwamthetho bathi uxoxela ubhuti wakhe wayesegula isikhathi eside umnikazi womuzi uthi bhuti usugulile awusindi kodwa ngiyacela akungilalele manje awungiphelezele siyilinda kuyami inyanga bathi lo mnikazi womuzi akakhonanga ngoba wayenezinto zakhe naye siza abantu akazange kufike kahle kuye lokho kodwa wamlalela udadewabo bahamba bayilinda nempela bathi wangena umhlangano elinda wahamba udadewabo nobhuti wakhe bafika enkosini njengokujwayelekile bafika abantu bayibika uNkulunkulu
wafika ungalozinde wayibika lo baba walomuzi bathi wayinento la unyaweni ngake ngilunga lesithupha sakho wa left lapha phansi kuqhubula iminyaka engasasigqoka isicathulo egqoke embathatha kuphela bathi wafika inyanga yezulu yafika yathi inkosi ibusise bathi ubaba lo muzi ubhuti kamkhokheli waba nokukhononda enhlizweni yakhe wathi lenyanga usesi udlala ngami lenyanga sisihambela kude kangaka nami kodwa bathi ngizophila kwaba umthintile umthento ohlaba usamdala eminye ihlaba isamila wathi mayethi ubuyele edokodweni lapha afikele khona wase yaqhuzuka kulo lonyawo olukhulayo waphuma inhlaka kwaba ukusinda kwakhe wayikhetha inkosi inyazo uyinyanga yezulu amen bancane ushembe uNkulunkulu ngoba ngiguqe lapha nje ngiguqe ngomkhulu wabongayo ukuthi umNazaretha ukubone esemdala esingasakwazi ukuhamba wangibhalela incwadi nami ngisesikoleni ayingakabikho amafoni kwango-96 wathi ucela ukuthi ngifike la makuvala isikole nangempela wafika umlayezo kimi abantu abadala kwangakhulunywa-ke kakhulu nabo wathi nayo imali ngicabanga uNazaretha wawu-60 rand wathi nayo imali hambe emondlo khona abantu ozobathola khona nangempela ngafika abashumayeli wafika wathi abashumayeli umkhulu wakho uthe ngizokhetha inkosi ngababaza mina ngathi kwenziwa njani makhetha inkosi bangibonisa baNazaretha ngaleso sikhathi ngakithi uNazaretha bebongekho ngicabanga ukuthi nemizi yayinomNazaretha kwangabantu abadala kangakuthi uNazaretha ngizabona la isandane ezwe mina ngo-2004 ngisuka nakhona eKagiso ngihamba ngokufuna umsebenzi ngithi nami namhlanje baNazaretha umuntu ola ekhandleni ola ethembeleni ushembe uNkulunkulu ngeke ngathi ngelinye ilanga ngakajoyina la isandane ezwe bathi ngiyaguqa lapha esangweni wasuka enhlansuthi sasadlala kwakuhlala kubhekwa le wasuka enhlansuthi yabanga nami isango yathi wena uphi uNazaretha bathi mina uNazaretha wathi abadala bakini bathi uphi uNazaretha mancela wathi hamba uboleka ngahamba ngakuboleka lapha bakathunywa khona iphoyisa lisekhona namanje la ngiphelezela sababa uDube sathi masifika kubaba uDube wafika noMnazaretha ngangena ngakhonza inkonzo ziningi baNazaretha indaba zila ebuhleni esibonile ngelinye ilanga uyafika uNkulunkulu kimi ngiyasebenza lapha eLongmead company okuthiwa iTriton uthi ngiyakuthuma wena ngiyakuthuma ebuhleni ngithi mina ngithi ngiyaphupha ngize ngiyayibonga ukuthi uba ngilele uthi ngiyakuthuma ukhuluma ngathi ukhuluma into endala kanti ukhuluma into yamanje waphinde wabuya wathi ngiyakuthuma ngithi mina namhlanje uzoya ebuhleni uzoya eThekwini kungenzeki ungayi ebuhleni ungabuyanga eThekwini ngathi awunangi lo muntu ngibona ngathi uzoya eThekwini nangempela uma ngithe bangifonela belomba bathi hambula yesho eThekwini ngalayisha bancane ngafika eThekwini mangifika eThekwini lapha eBhehead ngadiliza ngacabanga ngathi konjalo yamuntu ngiyanqamulela ngacabanga ngathi konje uthelo yamuntu ungabuye ethi ngizi la ngingabuyi ngayanga eThekwini ngingabuya ngayanga ebuhleni ngacabanga bafika banginika umthwalo ngalayisha amathayi balayisha yagcwala 6 meter ngihamba ngetruck ethothliner enama-trailer amabili ngalivulisa ilokuqala lagcwala ngayibopha amathwalo base labo abantu abangilayishelayo base bayalahla bathi kimi bayilantshi kimi ngacabanga amazwi lawo yamuntu ngafonela i-director straight emsebenzini ngathi ngigulelwa ingane yami ngeke ihlinze unyazi ngalibonanga mangifika lapha abancane i-director yavele yasumela phezulu ngathi ngicela ungise ngiyondlula onyazini angazi kahle nasebuhleni mangifika lapha sikhuphuka emtshebheni sathola inhlasi uthe kwabuthelezi yasithatha yasisa yathi nayo indlela yasebuhleni masifika ebuhleni lapha baNazaretha 7 July 2015 1500 masifika lapha ebuhleni sithi size kubaba sekunyaza sithola insizwa lapha kunebhakhe emhlophe ibhakhe yabheka le eMpumalanga zasukuma kanye kanye njengabantu bebona inyoka bathi ubaba kabona bathi baba kabona baba akekho sathola kwawaphela iminute wabuza umlungu wathi Ndwandwe kwenziwa njani
ngathi lezi nsizwa seyikhuluma ngathi kwafika nje ukuthi hayi asingene sangena sathi masenyuka lapha egethini kababa lokuqala lele sendla kwaba mkhulu senyuka lapha masithi nanga amakhuzi angwazi ukuthi amakhuzi athi avele aqhamuka phezulu ngaseketangweni abangawazi endlini amaningi nje ayidlanzana ehla wasethi amakhosi sizokwenzani sathi sizibaba sithume kuye athi wathi kwenza inkosi bathi inkosi yamakati yathi indaba zala ekhaya kuzazi zonke yavula igate yavula izulu banqale uNkulunkulu ushembe uNkulunkulu wabaleka ukutheleza ubonile izinto ezisesangweni zisukume ngenye indlela wabaleka ukutheleza wathi umlungu uyazi intwana mina ngiyimeeting yomsebenzi uzobona wenze njani awungene lapho ubone uNkulunkulu wakho sangena abangcwele yathi inkosi yavula izulu yavula igate inkosi yamaswazi yamakati yavula izulu mawangena ebuhleni lavula lezi ndle wa left yathi mayivula nje athola abantu basebuhleni begcwele endlini angeze ukuhlabelela abancane isikhathi asekho wavuleka endlini wathi yathi khuluma kuthiwani ngathi mina kunomuntu okhulumayo uthi angizonyazeni ngizombuzela ukuthi ake buze laba bantu abamhambisa ekuseni nasebusuku ukuthi kwabanda okwesibili engaphinde ehambe icala ngoba laba abantu ahamba nabo icala amaliba odwa indaba abancele kaShembe bathi usuqedile asiqedile sefuna ngibuyele emuva angisazi ukuthi ngizobhekaphi angazi noma ngizogibela itesi ngizobheka kuyithi uNkulunkulu emuhle unyazo lezulu uShembe uNkulunkulu banqale nazi imoto ipakile ebuhleni mawendlula undlula lapha erenkini ngaya kweyokuqala idouble cab yayibomvu mangikhumbula lolanga yathi hayi ngesikhona ukusiza ngaya kwesibili kwakuyipholo ngathi ngishilo labelungu layisha angisazi isikhathi ukuthi efemeli bashayisa ngubani ngivele ngashiya nefoni banqale lapha ngathi uNkulunkulu emkhulu wangihlelela ngathola iphoyisa angisazomalathela kwamsibini la ngithatha laze la ungibekela ulimi safika abelungu lapha bebhizi ngayo yonke into akekho angibuza ukuthi wena washilo lisilayisha ubuwazi into isivala nini bavele bathi masifika safika nje nokungathi ithi siphethe efemini sishaya kancane bathi sayina amaphepha la uhambe uNkulunkulu ngasuka abangcwele ngayi emsebenzini ngafike ngethi loli ngalala kwathi nimazithi 2100 wakhala ifoni wathi lo muntu ingelozi leyo thatha indlela yakho ngayithatha abangcwele lendlela ngithe mangisemarisburg lapha mangedla waqhamuka ngemnyama engazange ngibone zama zonke imoto wathi lo muntu udlula ngicela le truck uyicruise uyibeke u8 ungabusayithini uye banqale umuntu ungikhaphe wazwangibeka lapha ofremini leni yala eWhitefield ngiyalapha emathayini eATT wathi makuzoshaya u4 ekseni wasiyangithinta ngayizwa itrack ngathi iya vibrator ngase ngiyavuka ngamba ngathi ngifike kanjani la wangigcina ngilethwe ngithi banqale uShembe uNkulunkulu mayindabazela wena ngiyacela banqale bangiguqile lapha nami ngicela abafowethu inthethelelo ngangelusa nabo lokhu bengitshela uShembe wandiza kanti batshela nabo bakhuluma indaba angayazi batshela inceku kaShembe ngiyacela uShembe bakhumbule lapha bakhona nomkhulu amkhumbule lapha ekhona nomkhokheli ukaNcuma la uMndwanda amkhumbule lapha ekhona ngiyadabuka ngoba kuze bemanje lokho ahamba kuthiwa azenzele umsebenzi ngiyacela uNkulunkulu kulezi ndaba zakhe amkhumbule uNkulunkulu maningi amazwi amen sanibona zihlobo zethu inkosi ibusisa ukuthula okuvela enkosini akube
mhlawumbe yakhombisa uNkulunkulu noma indaba khona nje ayifihli ushembe ithi verse yesibili kodwa mina ngedwa ngivela kude niyazwa uManazaretha uthini ushembe kodwa mina ngedwa ngivela kude okuchaza ukuthi ushembe ubuya kude eManazaretha ngizokhuluma ngenkosi inyanga yezulu eqeda umsindo la iGoli ngiyavuka ekuseni ngenza uvuka nathi ngiyamemeza ngenza yonke into ngiyahlabela ngiyaqeda kanokho eminyango ngiyazi ngedwa ngosendlini iyangixaka lethi iyangishova ukuthi kwenze njani manje ngoshigwaba ukhombe nokukha eminyango hayi mina ngithi ngena akungeni umuntu hayi ngivula ifriji ngizithengele ijuice mina ngithi ngisahlala phakathi sesifikile thina boshembe ngithi mina yena umdlulo wami ne-TV ngicimile kwenze njani manje athi ayimi inkosi inyanga yezulu ngiphethe isibusisi singasuka umphansi esongena ethuneni ungadliwa impethu bese ayehla kwabahlala endlini sethu eqosa bazomphethe nje iflu enyeme ziningi ithi inkosi sihlalweni inyazo lezulu ayikhona ukubusa kahle la emhlabeni ngoba abantu basiguli bayalo nake ngicela ungenzele bona kodwa before ukwenza lokho ngifuna ukuthi uhluzekile ngoba ngimfuna ukuthi ohlakaniphile kunombuzo owodwa kodwa mbili mithathu engizokubuza yona engifuna ukuthi ungiphendule yona ilula futhi nzima lembuzo la unganibuza noma Nazaretha nawo abashumeli bakhona umkhokheli nawo khona umbuzo oqala ulula futhi unzima ithi inkosi inyanga yezulu yini uthando ayi owangiphendula ngamupha R100 yini uthando eManazaretha ukhumbule phela inkosi ingiphi isibusiso singasuka umphansi engizongena emethuneni sidlule nami ithi awusahluza ngithi ngisahluza ithi ngiyabona awusajulile futhi nawo wesibili umbuzo yini isibusiso kwabantu amathumbu phansi ngoba ngiyakhumbula ukuthi noma senkosi ibusisi kodwa ngazi siyaphi isibusiso lesi ithi okay so umbuzo oqala songiphendulile kodwa ungakayiphendula inkosi sengiphendula umbuzo oqala owesibili ithi okay ngoba usahluza ngicela ukwazi hlala umbuzo wesithathu sihlala isibusiso azange ngithole khona impendulo kodwa athi inkosi ayibona kusophendulile nake ngicela ungenzele bona amakhosi asemntana ezimela hamba yosina ahlabelele enzelwe umcimbi wayo okuthiwa isimayo ngithi mina yini isimayo athi hambe umshumayelo umkhabelo ufike umtshela ukuthi mina ngithi akwenziwe isimayo osasezulwini ngoba abantu abenza isimayo babili la emhlabeni inkosi uBhombela aphakela abantu basemanzini ukudla kanye nenkosi uThixo nomnkosazana aphakela abantu abahlala entabeni nasehlahleni abadla ukudla kwasehlahleni wena ngowesithathu ukuthi la emhlabeni ukhethe wena ngoba unesibindi uyodela konke okukhona emhlabeni makuyisikhathi ukuthi kwenze lo msebenzi bese uyawenza okusho njalo ngoJuni noma kanjani kumele ngithenge imbuzi noma imvu ngoba isivela phakathi kwenkosi inyanga yezulu yathi inkosi inyanga yezulu akwenziwe lo msebenzi lo okugeza amakhosazana kuhlanjulwa amakhosazana kuthengwe lento ozokuthenga ukuthiwa nje imvu ke wenze lo msebenzi loyo ngo2017 wenziwe umsebenzi lapha eholweni kwenziwa yonke into ngo2018 kwenziwa inkomo nembuzi yakhuma ngo2017 kwangena ingilosi ezintathu zasela amakhosazana ngaze ngayikhunga ngichaza ukuthi eManazaretha inkosi inyanga yezulu yambuza umbuzo owesine yathi kwenziwa yini ngibe umnkosi esithathu mina ngathi mina ngazi yathi ngingombe ngumxhumanisi uma ubala from ngabe inkosi yokuqala inkosi yesibili inkosi uBhombela kube inkosi Langa kube yimi kube inkosi Thixo nokho kube inkosi inyanga yezulu kube inkosi uNyazi lwezulu ukujima umxhumanisi yimi engihlanganisa kahle izinto la emhlabeni ngoba into engabelwa yona leyo ngiyacela ke eManazaretha uma kufika isikhathi sokuthi amnkozana enze umsebenzi masikahlala phansi asiwenze nomsebenzi ngoba umsebenzi lo isithempelini lo isibuzo futhi amathempelini angikhoda owenza umsebenzi lo owenza ukugeza amakhosazana inkosi busengizweni siyabonga